Sambuka Santale News Channel ren sanam nyeliya ku Inggi Parani Murmu tihin ini ina Bisnat Jila Arunachal border latar tihin noi piknik aru ku jomda nia oce ku utu kita ona kuin badai sih buna apa tu kita nah siapa tu kita Jil siapa Jil gede Jil ar nage ya Labra Abdul Arjil lo buku tuamnya Jil betul baku tu kau ni nanti bukan Jil mah mah nanya jam Jil mam kam ar ita utu nu kita tu mau Banyak mana na jadi gini ikan lain dah. piram joma Itu cuma tiga bang kutu kamu nyal kata. oh kita kita bang jomda Joma itu lagi gini mana kata gede ji, aro alu, aro dal, rasi, aro labra, aro slide, aro emang kisim kutu kata. oh tene kata paisa patho da se chet laga pe jomda Nah, nah dah le mula good koi le jom dah. Hat mau hai good koi. Mula semuti koi nah se koi le jom dah. aru le joma aku tu da hoy pe nyel dari kena lu ko jago da ken gede jela alu ar kurce dah Daka bala jom kan itu le jom ha. pir pe joma Itu le jom hor ko am se tu. ace ko pe tu da Jil tu ka gede jil. Ar alu, ar dal hina, ar slide. Hah? Itu daka, adal, rasi, labra. Awe emadir kusur kanian oi nyel ting me. Ting do muhila gut koi party nyutum te le jom da. Oh. nyel juga pian asam baka sandali nu sanam nyel ku Inggi Parani Murmu Asam Focus